Kiki pantak ni taki kun jamas kaptasak hi churu takak pudol tokle takam ya tiawina kaut hi. Bolívar tamak racing tamam anat away hewa. Nias pa kuti wanat away. Sapa anat away sohta tunka katanwa. Ukan nairi anat away racing tamak kimsa gol chusarwati paway. Paira anat away kimsa golaru purap tawya phe. 10 chongkir tamah Juan Carlos Arce jupar kontra tan hamak muni. Kuna tak jupar always ati tamam kontra tuktai khas majakiwa. Ukamana kiu 10 chongkir tamah Pablo Petras jup untai hadaki. Jupar patun kapakal kon maraniwa. Kepa ukhana nantiriwa. Pablo Flor tamat puri. Ukat kepa ukhana nantiri. Jose Maria Carrasco jup untai hadakiwa. Patun kapeskan maraniwa. Blooming tamat puri. Ahora tamak irna kawin nakam kalian tawi hewa. Tirito Rico, Pulpo Cárdenas, Ukamarak Amilcar Sánchez Upanakaj Ukan Kawyap hewa. Lionel Messi PSG tamar kut hewa. Anatil masina kapak aglit awin biu hupar kat kawyap he. Ukat PSG tamak malok hupar churaway rakiwa. Robert Lewandowski hupar kim sana tawinak haniwa natanyat kaniti. Con el tamak Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol taman mutu uchawipar iyawsawiwa. Ukamasin Atlético de Madrid, Betis ukat Getafe tamanakam haniw anatany atkaniti. Masurok Premier League yang tawin Leeds United tamak pagolaru West Ham taman purap tawai. Leeds United tamatakak Wilfred Kenonto ukat Rodrigo Moreno hupanaka golanaku chantawiyaphe. West Ham tamtakak Lucas Paqueta ukat Gianluca Scamacca hupanakarakiu golanaku chantawiyaphe. Crystal Palace tamak pusi gol chusaro Tottenham taman patiphiasiwai. Harry Kane hupak pagol chantawai. Ukat Matt Doherty hupam Heung-min Son hupampek sapamain magol chantawiyaphe. Ukat takpachanatawinakak akamau tuktay haraki. Serie A yang tawin Salernitana tamak pagol mayro Milan taman patiphiasiwai. Salernitana tamtakek Federico Bonazzoli hupau sapagol chantawai. Milan tamtakek Rafael Leao ukat Sandro Tonali hupanakaw golanaku chantawiyaphe. Cremonese tamak magol chusaro Juventus taman patiphiasiwai. Sapagol Arkadiusz Milik hupau chantawai. Inter de Milan tamak magol chusaro Napoli taman atipawiraki. Sapagol Edin Dzeko hupau chantawai. Ukat takpachanatawinakak akamau tuktay haraki. España marcan Copa del Rey yang tawin Real Oviedo tamak pagol chusaro Atlético de Madrid taman patiphiasiwai. Marcos Llorente ukat Pablo Barrios hupanaka golanaku chantawiyaphe. Ukat Inter City tamak pusi gol kimsarua Barcelona taman patiphiasiwai. Nias liatung tungka katan kimsa goloro purap tawiyaphe. Ukami pan khiyap tapachawut hawai. Inter City tamatakek Oriol Soldevila hupau kimsa gol chantawai. Barcelona tamatakek Ronald Araujo, Ousmane Dembélé, Rafinha, ukat Ansu Fati hupanaka golanaku chantawiyaphe. Ki churok Europa token pauin at tamanakaw na tapkhani. Kuna tek Premier League yang tawin pusi kay purok Chelsea tamak Manchester City tamampiw Stamford Bridge anatan uyunan atas kani. Kakiu hilat kulyakanaka ya kurkama ma hacharun tawi tak nitaki.